Da li ste znali da je One Piece povezan sa mnogim svetskim mitologijama i religijama, ali ponajviše je povezan sa hrišćanstvom? Šta? Slušaj sad ovo i ovo objašnjavam. Konačno mi se glas vratio u normalno, možemo normalno da snimamo. U najnovijim chapterima vidjeli smo da se Eiichiro Oda fokusirao na nordijsku mitologiju. Ubacio je Lokija koja je reprezent boga Lokija iz nordijske mitologije, ima toga još dosta, ali to nije glavna tema. Glavna tema One Piece je zapravo hrišćanstvo. Ne verujete mi? E pa slušajte ovo, sami Devil Fruitovi su reprezent zabranjenog voća iz knjige Postanja. Adam i Eva nisu smeli da jedu to voće, pojeli su voće, dobili su moć da spoznaju dobro i loše, ali nikad više nisu smeli da kroču u Edenski vrt. Isto tako dobijamo otprilike i kada pojedeš đavolje voće, more te progna pa ne možeš da plivaš. Onaj zatvor ispod mora, Impel Down, kreiran je po Danteovim krugovima pakla. Svako ko je čitao božanstvenu komediju zna o čemu pričam. Međutim, ja bi se fokusirao na najnovije chaptere One Piece-a. Luffy je otkrio svoju novu formu, Gear 5, odnosno Nika formu, Nika, bog sunca. Nika u prevodu znači bog. Na ikonama Isusa Hrista možete vidjeti da piše ISHS Nika, što znači Isus Hrist je bog. Tako da je One Piece izuzetno povezan sa hrišćanstvom, a tek ćemo da vidimo u novim chapterima šta će da bude, kako će da bude. Ajde, čao, ne mogu više da pričam, čao!